Tak, zdravím vás, čavar, ja som Dominik Slepčík a tu je... Marian Slepčík. Áno, Marian Slepčík, tu sú Slepčkovci. A ona, moja sestra. Ideme tipky Forky 2. Marianko, povedz Grasshopper. Frajer. Povedz Dragonfly. Cít, vole, to je bank. Téma teraz I love you. I love you. I miss you. Meet you. Spiderman. Spiderman. Fú, on je frajer. Teraz jak sa to volá teraz, čo mu poviem? Butterfly. Hey, Butterfly. Butterfly. Si piču, táto bola dobrá. A Gypsy shooter. Butterfly. Ten gypsy scooter. Butterfly. Bang. Čau, ale tak dávajte follow a lajky. A odberajte, aby sme... Čauko. No, pelenge, ahoj, lidičky. Ahoj, lidičky.